parish nativity of our Lord Maukarwan, Hanega Sngi Klapankut Yakajingraki Jubilee Ksiar, Nega Golden Jubilee, Jongka, Hakaba Hakanika Sngi Lakantang Langdo Soblairu, Yaki Arngut Ki Dikan, Da Umos Reverend Wilbert Marwin, Didi Bishop Jongka Nongstoin Diocese. Kata udikan Marshal Walang naga parish Maukarwan, bat udikan Prang Sngi Lengkoi na Rangblang parish. Hagani kesngi dagi hajar ngut ki pait riungai kabalang Katolik kelawan bansaki na keleng saudong jong ke jalan yam Nongstoin Jowai bat Shillong Archdiocese. Habakren hagani kesngi Bishop Wilbert Marwin ulapan pau ke jing sngo kemen ban yoi baka parish Maukarwan kalakiu habun ki benta kamtam ha ke jingi mensim. Ula ongru babun ki pait riunget ki don kam ban pej sakman kamtam menta usnem jong jing penkut ya ke Jubilee Ksiar jong ka parish ngimdai ban klet ya ke ka bang layaj lenti Henry menta kala dei kapor bangin yaj ban pej sakmat menta kesngi ban hagi sngi ke ban wan kumdongin le ban penklan ya ke jingi mensiam. Habakren halor ke jinglong lengdo soblai Bishop Marwin ula ong ya ke lengdo bat ke riuniam lajit banlong kinong duai kini kedai ka kamram ka banengkong jongki man kesngi ki pendap ya kejing duai na ka benda ki pa jong ublai lajit iki banlong kinong yalam kan mau ba philapoi ha keduan banlong kinong yalam lajit phi ban laj yalam man pen bena ya ka kubor jong kejing penihim ha ka tin jong ublai don kejing im bom jukut ublay ula khot ingi banlong kinong yalam nadu bang yo ya ka baptisma hanrei kerpang ya kelengdo bat kiriuniam ula berablu da ka baong balajit ikiriuniam banlong kinong hikai amdei ban hikai tang haskol hanrei kilong kinong hikai ha kalenti ka hok kasot bat yalami kebriyo sha ublay Kapatay kamariang kami daw baki ke baru kine batiskan kami ke babu batung ya kita dan bakar ya kinombut nomrak bakarpan jongkun jong Yesus Kristus kakabot baki kita muslim bukui nangba nandu penong kapur rong do yau ka jonge nadu kajutang barin dalam ni ikam laseng labu dakanyam telkom katen caplay adin pamela tungyong Moses beraron halo rupai chongni mansensya bakang tengkut tengkentang itu kecing imblay melajir dekirang kensai harga kerdang atau buram kaicot kababur bakin donlem baki manyaram jeki hakikam baru unta hari kenjang na island yang mensim trekam pakai tiar Moses akadolot jongki hiau kau mut ifriu kibah syampang pada kecengarap jongki lasen sangat amsuk yau kai jongki
Bentar kini
Toblay tayo no sen ko no sinsar John Kapalan unri undai pi brabo dari janai jonu nan bapindog lang berpendek ya kedaiti lendo ha kahok katum kahukum Toblay unperlong ya pi tiar rak isaki John kecini John kecin sisa jumlai jonu hanes lapatei To pinperlong ruk ya pi kisakri biaine John kecin kan Yesus To un penlong yapi tinong saray sisa bagi bakit kia banayok ku bagim badia kitin kemai cingim hati padrunge bagi nan rake nan het nan san aga cingya teli ha kamet pres bagi cikirku yapi bagi cikirku jong play badan bol baro pa baru kuan baru nasi baku kan hero janti bagan sa kapi Toya lesung basyakri ya utra. Ngadap dia kecikiman ke bakrau dan polite dia kali ke souvenir jong kecingap san snem jong kali ke Paris activity Paris mau kerwan. Hai kecingkuplay yang di Pak Herman di balakit dia yang kali ke kamar ke kumdi jong i dan melak bejar kerteng. Ay kublay yaki kitpokit yang ya kecing terisi tom joki dengan sapule ya kene kekot kebakila kok kan long kecing saken mau jong kene kepari sungi tengah puli menta ya kene kekot Bilang bawa kementerian Suhaji makilang roh lebah roh suhaji makilang roh lebah. beranut dan jadi beranut bisa rasa kiri pelan-pelan beranut bisa jalan kaki Hari kuat lepas surat ibrahim dengan golong biji jam perjalanan yang losoi. Buat kuat memercaya ini kalau koris pis jam ini koris. Mereka kuat ibrahim. Ngapun benar Delega Jubili Siap Sampusnya sudah ke Paris Nanti di Paris Masuk 8 hak yang kini dalam menghadisi Singkirku jong play ladon kilendo kiruniam ladon kipat Kristen kibalastang ya kini bat kibalat trei kibalat penyat ya kini kacaka ya kini ke Paris bat kalakiu sepran ngis ngungu na gabantay jongki lingkong ngis ngungu yo play ngis ngungu ya kinong trei ngis ngungu ya kipat runget baro kibalalek no kibat kibadang im dan sa akan ikpatay ngis ngungu ya ki kata kade ke Jubili mangis ngukmen Kawar kabangi pai syakmat Mentang ngapai kung mga pai syapi ngapai syakmat Kung ngalong ngayui api Ngayui kini ki heparit Ibala riamli stay itanak hadu kata-kata Balapan pernay hakani gacakasyon Ngayui ki syatri jongki Ngayui ya gajing baka mapipi pisyon Kani kini kiding set kiba itanak kiba donak mat jongan
Kei kata ga jingpai jongi sakmat naga benta ga jubili. Ga jingpai jongi sakmat naga benta ga jubili. Nadu mentau snem bangila dak sangko snem tongin pai sakmat ga jingkermen. Ga jingkermen. Ga jingkermen bakanang kiu susu bakanang roy sakane ga dongatan jongi. Bakanang wanra kane ga mission jongi kanang wanra ya ga jingpar ga jingyat keli bat ga jing nang jing start hakane ga dongatan. Kabalang kanang kiu saprang bat ba kajinget guru kanang roy ijing nang jing start jong kikun kikti jongi jong kene gadong gathan kanang roy ikmi lenti ya kata bapa nang tagadami pai sakmat ngim song haju henrengi ya sakmat bat ngi kermen ya ki kambaro lingba kajing trai jongi kebaman lagasni omde tang namar bangi ikmi lenti omde tang namar bangi kermen Andrei ni tresitom ni alekal bala ban pendet ya ki kamram cungi bangi tei penle na ka benta kene ka paris na ka benta ibriu ikun ikti jong kene ka dong ka than set ngi cungi ngadap de kecikemen ka bakrau ban polite ya kene ka sobelir jong ka jingdap San Prosnem jong kali ke Paris activity Paris mau keruat. Hari kecil kulai yang di Pak Herman di Balakit kia yang kena kekam pada komiti jong I ban melak bejar kerteng. Hari kulai yang kikit pokit yang kecil kerai si Tom jong I. Dengan sapulai yang kena kekot ke bagi lapor dan long kecil saken mau jong kali ke Paris jong I dengan beli mentah yang kena kekot. Subhanallah, bro, bro, subhanallah, bro,